with arrange with kisena ndo chandini wakikala chali yani wanane wa umonde ni kwa tendi wina mande zio happy December ni mwe musio ula wasiku kwa siabati nende with kisendi umonde beke dokumetu kwa ndone akiliwe na nlasima tuketikela nundu wegi kana wegi ka pena issue yenu ya mundu mene mutwanite na yuka aima the family onge utaweza kuja na kibiti na siana tuende yu ilali ni kutoa mwaka wa ali ni ya mutwana mundu mayuko imanda kibiti kingi na ikasiana lakini mako sema kwamba kalikilai ila watu wa manda kibiti kingi na wewe una kibiti kingi nikiote kwa kikuya kibiti chambe nye ni na bamu ni na mundu mukogi na mundu mukosu ni na getu ina ndo nani tukangita ikasiana nikime kuitikila isanga si atikani mtu kusoma na anja kumbe kuna familia nikitu au memetela eliani kwenu wende kibiti chagu ni adhani wende kupango wa kando kana kibiti kicha kile niki utoko ndaje tena kwani utumia wa kanisa weze pegeno gemwe mazi wa Roma wena justice tweka neina usungu mwingi nweze ngewe ya gwedi ya na kibiti kimwe twete iwe ne kanisa weze ya kanisa ya tuyetweta na kibiti kimwe na abadhale kwanza kiziwe ithi Africans ibindlata kala ibidani yati weze ya onoma yana video na monza ko ilo woga weze ya nini na twani tena na video tena no wake mana we mana na kuitulia nduka maneno tabia kwenda kwete nduka maneno ine no as long as kimgela wa ilo mana mazinati as long as nyene nguteria as long as we uko sawa yani nguba akaleke ndicho ndewe sawa kabisa ekana na maondo maingi ekana na kwa abadhali uziwezi muhimu kwa malo kanza hadi uko mana nosu abadhali uziwezi wadi uko mana nosu kute yu ni wa malo kana ndizi hadi uko mana nongi wewe wadi uziwezi yaba unigule ni gema ndiko kutwa ibeti Nizi na kuyuzino uzungu twaete iwe Africans kendeni Africans tatwa mpaka monza kwenda twasi kwenda na kibeti kingi za usino malaya na yes that nane na kimoyo enda kwa Asia kimoyo enda gasifai kindukia wakana wena kama wena ibetisa the issue ni wema kuweta niki nicho kile kitu mwana tabi kibeti chao kana wena kibeti kingi za again agana kibeti chao ni mwaki ni fa ni mwaki wa pote hapa sasa ni msitu wa drone so the issue ni kede mtu endeta mundu sipo ile ni mukira wele kuona nyoka sasa hii ni kibeti chao wewe ndio mwandu wako na wewe ana woje na tuendelee kutwana kwa kile kibeti chao ba mzee wa kanisa justice bege ndo waende kizio ba justice ndena thina na kwira jabanza justice na thina kwa mweta kwa hiyo wetu tuweta ndio thina na kibeti chao ni asiati ndo isa kwenda ndo eli atatu wale kwenda wendeta mundu mwe ula ndo kibeti chao tremendous so the issue here must is mundu wale kwenda kibeti kiba kimwe kwenda na kibeti dawe mundu dani ndo basi kuonekana ile sia mundu kanisa ndo wenda kanisa na wakati ndo katika utongo wa kanisa isuni no weke muamuzi wa kwango na wewe ni beti lawyer na tio ndo kwa mundu sio ndo muamuzi wake but the issue is ela kwenda kwenda na kibeti kiongeza kila kiutuma utati kuweta niki ukaze nye wana wa basi nina kibeti chako ni basi ni kwenda ndio kibeti chako lakini nina kibeti ingesi yako ile ndio kuone hivi peke ndo ngenda na kugonja kimandiko juu nundu amumetuka na tongo imaka nisi kimandiko mundume ni walile kwenda na kibeti kingi mundume kimandiko mundu wa kanisa na mundu tongo cha kanisani nda ile kwitho ena kibeti ile kana itatu ile kwitho na kibeti kimwe mundume wa kibeti 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 kimwe mugawa kwingi yake badibeka isho ke bako kie na umea kile kibeti chako lagi sikie ni serikali hii ni sisi kazi yako ila sisi kie ono Bola mazindo yake kunyimbo tabia. Wizi peke ndo kimwe justice wa Iloma na kwa mzee wa kanisa. Na kumazinda wa Iloma na tawa kwa mundu mwa kanisa. Ibeti hizi ni ziwe to tuma twendo manda kibeti kenge ba yanza. Ndio mwikalo ba yango mbogo hata. Weza kaona mundu mayuka manda kazungwa ba yanza. Weza gedhi na kibeti keba yote. Niwe uwe bano bani wosu kuma mundu manda manda. Una kwa meza madina kwa na kwa dini manda mundu me uko mundu me na mundu kana ile bige ka kweke ka mundu mundu me enda mwana wa kuti manda kibeti kingi ila nomba ya byuba una kwa nomba ya byuba ni dingamanda waso mande ndo kuya wana mundu mukako yana na mundu waso mande ndo kuya kwa Biblia ewe ni kwa asiati katika nomba ya musumbe ndo wasi hapo maya musumbe pesa lusibunde pe mali ya fedha pe mali ya dhahabu na pe mali ya yomba akwacha na pe ingiza miti akwacha sindu isi ikagweteka
wa mino twaga mundu mukawetha ka mundu mukolotwa iye ne mundu obembeleza wikale nake na nodi de mundu yote bembeleza mundu sikale nake undu wendete kana bomini namba 2 ketha mundu utwa iye ne mundu wendete pesa mukundize pesa ketha mundu ume yani ndigeze kwasi ayi mundu mukoni nake no kutuma nedinza undu wendete mwike undu wendete nike wewe wamwetie ino kwa ndaze masema pastor ni momate otabyando kila kikoyu ukwenye nene the reality Mumba ili se abiubie na mabasta mayoweta uko kedi ya mumba uko kedi ya uliga uko nyite tu mamuti wa maka mwezi niki nekani na kulia mwezi biubie niki uko kedi ya pastor akamya pembeleza nukilile kwa jana ndio kumandea we na ndio kumandea we na family na ndio kumandea umeelewa na ndio kumandea lakini nyina umayu yani jinokaju yani ne koma ndo niba yo nombe tu ni ziwekelele yani nandu izo nenge mwana ne bole kile jande ni ole kile ndio ndo bingete nini ngoma mama kono uko ya jambe kana kwa kutaja ndo ngombe tizini nena sio ndio kwa mbide mbeza ukambide mbeza jambi zitambe ona zaingine tuikuno kitu kimoja botamana okay ndio nombe ne natie vitu pesa natie vitu mali no kitu kwa kitu kiba kimwe kiuni tunenda uzubire oya kuoninga bugo sindu ilingi mbesa na kuili ninga na kila nenda useme sindu ile ndinga ona mabwe manze kana surplus kwenye ninga kana surplus sipese nunda nengo na hiyo nenga ne mundu just ke woni wa kutwemina ati mundu ome nikukala na kibeti kimwe ate ko manaza mundu ome nomo nikukala na kibeti kimwe mundu ome nikala na kibeti kimwe kidogo kwa joke ngome kala na yutile ni kuona mundu ome yona na pesa kana ujanja mwingi aitumia ujanja wake nai bandu boto myo ujanja kwa mundu ndo ibeti gugu amene wazibeti ni wete mundu ome nikukala na mundu mukopwe maisha make ndo kibeti chake ni kiku whether awi maka so kadha mundu ome na nombe tikisio mundu ndo mwana mafasi na ikulo imasi wa muda nati mundu ome kadha ndeka la maisha masio na enda wewe ndio komenda kafika ndo kuyo bana stress na ndo mati pesa enda na kibeti kimwe ndo bai ndo kwa lakini wale kibeti kija again hiyo ni kifo kana mukango kando nago nenda omina nenda obyati mwedukezi tuati ikela chailete tuati ikela chailete tata we etha we mundu muka ni wakati mamwemi wendo manda kibitenge bayanza that is the reality mana yindo mukwekala nya nomba nena nye yetha we na nena nye nomba yithio na mundu bendende tekelele kuni wakagwa mwemi wenda kamanda kenye bayanza na wezoge mami yako yazidini indi yawanati tikala nyineza na tikala maisha la meko nako ni mimi na kwasi ati ulala ine nai na kila yu kazi ndia mpito wema kombola biblia siake wando kuiwota meneji kutwana ukatwane ikala wilu unye ni asio ulala ine nai na alama lala hao ndepa kapya mwaji wate nena tete ikala ngebe tikimwe na muombe mweka puti so gracias